Shalom. I want to start by giving all praise to Yahweh, Ba'asham Yahweh Shai, Baha Kadash, and double honors to the apostles and elders of Great Millstone, and salutations to all your Akim across the earth for doing this work and sincerity and truth. Shalom. This video is going to be another video in the Papiamento language, and that's a language that's spoken on the islands of Curacao, Aruba, and also on Bonaire. Sea. Bom dia. E video aqui, muito papi quenti kunota a prome costa nome de Jesus, que os não te chama Jesus, da Yahweh Shai, esse está o hebreu, nome de hebreu, anto nome de Dios, da Yahweh, anto tu ora bota lesa, bota visa Yahweh Ba'asham Yahweh Shai, esse significa em nome de Yahweh, esse significa Yahweh, door de em nome de Yahweh Shai, porque Yahweh Shai está aí de Yahweh. Ora, bom, vídeo aqui, muito papi quente susciamento não, por pastor não tá assim. Que não vou tomar com biscop, com homber, mariquiada. Bijbel tá papia, como se tá duidelijk quente mariconang, weet je, wat is dat? Não mag, isso aqui não mag. Então, isso aqui tá muito estranho, ou não tem hobbies que é pessoa com bopo chama por mesmo biscop ou pastor ou predicar ou taquico, então bota pretender que bota conhecer a Bíblia, então bota assim coisas que não mag. So maar Yahweh Ba'asham Yahweh Shai, e tem coisas wada panang, weet je, basa, tem coisas wada panang. Let me see, so essa aqui tá Leviticus chapter 20, hoofdstuk 20. Verse 13. Então, listen na English, então depois me tá explique. It's Leviticus chapter 20, verse 13. If a man also lied with mankind as he lied with a woman, ito bisa si homber, ta drumi ku homber, manera ito drumi ku mulher. Both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Tu dos tinang ahasi uncos abominable. Nang tinku muri. Mes riba e momento riba e dia mes. Anto después de bisa, their blood shall be upon them. Si bomata nang na mesmo falta. Ta sina meseta. Pero, escuchame bom, mi nota bisa bos nang vai pa for, anto kumisa mata e marico sushi nang. No. Pasombra awoki, nossa Bíblia denk captividade. Nossa Bíblia denk captividade. Paso elai ta proteger nang. Awel dus is zeker men, nos no por, hasi nada contra je awoki. Popa lesa pura Yahweh Ba'asham purba, Yahweh Ba'asham Yahweh Shai, pa pone nang stop. Sei so, nos po hasi. Ando bosa, tem hopi hende kuta bisa dia, oel, aceita lei de Oude Testament. Que men dia ku Yahweh Shai, kunang te chama Jesus, tempo nang ku ela bem, que tu elai nang di Oude Testament, tu elai nang acaba. Pero não tá assim, né? Temos que dar coisa. Então vai tem Testament Novo.
Mita by Romans, the book of Romans, chapter 1, verse 26. Mita lezen naar Engels, en dus wees me te spreken. Dit is Romans chapter 1, verse 26, 26. Dus, Saki, da et testimonia noble. Romans chapter 1, verse 26. For this cause Yahweh Basham Yahushai gave them up unto vile affections. For even their woman did change the natural use into that which is against nature. Okay, scripture kita bisa pasó Dios Yahweh Basham Yahushai aduna ng sushi na mujer mes na kumisa cambia usamento ng di na mujer ribo maneira not kuta contra natural, nota natural. Use the natural use into that which is against nature, nota natural. And likewise also the man. So dus significa mujer nang da namilis umbiamas. For this case, Yahweh Basham Yahushai give them up unto vile affections. For even their woman did change the natural use into that which is against nature. So, significa mujer nang kumisa mishi kuna mes, kuna otro. O sea, mujer a kumisa con mujer. Então, é nota natural, so ora laga bisa botin isla, no? Bota pone tu é mulher marico na ribeje. Que bota queira, depois xing ai bota by wak di ribe isla. Que bota anya. Tu é hende nang tu é mulher na muri. Tu nang tu da muri, so dos mulher junto no potraio. Dos homens junto no potraio. Yahweh Basham Yahushai ela tra homber com mulher. Panahanyo you. Wat komt er weer? Romans chapter 1 verse 27. And likewise also the man, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one towards another. Anto mesmo cosco e homem não stop em natural usamento de mulher não. Anto não começa hanya hamber riba outro. Man with man working that which is unseemly. Homem com homem hasicos kuta impossible. And receiving in themselves that recompense of their error which was meet. So, homa nang kumisa kiko e mariko nang tahasi, no? Kos kun no por, kubono po pensa mes. Kos sushi, so wagno, bo atra, pa saliendo, bota dalong kaka, bota dalong pupu, wagno, bota dalong kaka, tanto bacteria ding kaka, usa, tanto bacteria ding cosa ita salida, no pabo, hinkabo, cos ding anto kumisa
Bota quebra tu cos pessoa wak. Ora bati mulher, no? Bota misha ku mulher, um sato. Bota su cos, su matriz tabira não su matriz, como se diz, su vagin, no? Su cos ta começa a moar, no? Su cos ta moar. Então ora ta moar, bota saca bo cos, bota inke, é inke fácil, no? Bota dentro fácil. Pero e cos não ku marico não tá assim. Então também não tá bom. Porque ku awe menopausia, menopausia ku homber, menopausia ku mulher, não pode. Pessoa, wak no. Não tá para nada ku ekos não tá bira mua. Então, não tem ku lembre cos of masa pone boca ribe cos, pessoa não assim não economista tá. Pessoa se botasse cos por quebo a cuchara untuk dar bolica que tem Vicente começa a comer, não? Começa a comer. Como de anto, meco vos não começar com então usa muito palavra sushi, well, assim no homem tá papia, então Bible mesmo explica que tá normal, que não tá problema, que se você usa palavra não sushi, ou você tá yeah, gamiwak, la caminera. Sí. Me da lesson en inglés, entonces después me da expliqué. This is 2 Corinthians chapter 11 verse 6. But though I be rude in speech, yet not in knowledge. Dus exact significa mi papia tanto palabra sushi, pero ese no significa começar nada. But we have been truly made manifest among you in all things. Manera mita wak, bobo tenemi papia ko sushi of tiki bruto, pero mita lesa din Bible, no? Laga bosa, explicava une coisa não tapara, wak. Romans chapter 1 verse 27. And likewise also the man, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one towards another, man with man working that which is unseemly, and receiving in himself that recompense of their error which was meet. Wak no, assim na botahan tanto maldad, bosa. Ini nanta homem na wak nanta hanya AIDS. Wak ora bota hasi cos ding atrás, bota quebra atrás. Bota bota quebra, bosa. Sangar tabing, sangar ta mix ku kaka. Tanto hindi nang tabira malo, asina hindi nang tabira malo, AIDS ku ito ay cause ng chlamydia misa. Tanto cause po tayo infeksi, wak no. Atrás no ta traha papone cause ng je. Cause ta salida, salida. Pasaka tu cause ng kubonomester. Saka resto ng di ekomina ng kuba come
our body. Wak. Anto tem um scripture mas pessoa wak no home kita bishop no então predicado em missa no wak no se vou hanya vou mes vai missa anto outro costa meta wak no Yahweh Basham Yahusha mes explicavo que su spirit nota de missa Bible Bible explicava que nota de missa wak no the Bible says sakita this is the books of Acts chapter 7 verse 48 howbeit the Most High dwelleth not in temples made with hands as did the prophets. Dus isa kita significa da espírito de Yahweh Basham Yahushai nota din lugar ku hindi nang atra. Heaven is my throne and earth is my footstool. What house will you build me, said Yahweh Basham Yahushai, or what is the place of my rest? Wak no, Yahweh Basham Yahushai ta ding heaven, mosa? Ding cielo ta, ding cielo. Anto mundo ta pone su pia arriba je. Dus Yahweh Basham Yahushai mesta ta bisa ta kikonyo kas, ta kikas porque tra pa mi. O una porque pa mi sosega. Pasomra, bota vai missa, bota anya koiki, lesa a Bible, explicava de Bible, papia contra Yahweh Basham Yahushai, pessoal, como bota mire, é contra Yahweh Basham Yahushai. Então também tem outra coisa, wak na cara, wak nós rende não, nós tem lei, que nós não nós não mag die feita, não mag. Wak tu feita, cara tu feita, da linha cosna, não mag. Bible ta, wak, eu vou ler isso para você, você escuta. The book of Leviticus, chapter 19. No, yeah, chapter 19, verse 27. Ye shall not round the corners of your heads, neither shall thou mar the corners of thy beard. Significa no bonota puta linha round di boca bes. Anto bonota puta linha round bo barba. Wak, anto nano tim barba mes. Anto bota quer kuta Oude Testament. Anto aqui nota conta mas esse pastor não te gusta papi sei não que me ku Yahweh Shai abini ela muri anto tudo lá não acaba agora que essa e vai ler se vamos não ku nota ku ecos nota assina anto bota então lesa parte Yahweh Shai mes abise ko aqui. This is Matthew chapter 5 verse 17. Sakta Yahweh Shai speaking. Yahweh Shai te papiando. Think not that I come to destroy the law or the prophets. Yahweh Shai te tabisa. No quiere kumi abing, kumita bing. Pakambia elainang. Pakambia elainang. Anto of kambia ekos kutu profeto nang askibir. No. I am not come to destroy but to fulfill. Yahweh Shai no abini pa kibra elainang pero muito bisa pero pa being to fulfill
fulfilled prophecy. Maketch? Yahweh Shai tamit tabatin pati ku etiku hasi. Misada morir by riba e cruza toen kosnang. Verse 18, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, as Yahweh Shai tabisa, te e momento ku cielo e mundo ta quebra, one oath or one title shall in no wise pass from the law. Num punto, ni coma, nada, ni un letre tabata word cambia di elijnang, till all be fulfilled. Lagabi it say, hey, ora te e lasto boekje di Bijbel, a pasakaba, nada ta cambia di elijnang. Verse 19, whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, and te sakte speciaal pe e marikunang. Pastor Marikunang. Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. Dus talhin de kutas predica sinya hinenang ku wak tude hinenang ku te kibra elainang anto sinya hinenang tu kibra elainang eta nang te bira is un malastu den a kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Anto eseta e kos kunosta bringa pe nos que bira nos que ta grandi, so nos que ta grandi den a kingdom di heaven. So importante. Que mais me molesta? Waktu esa kita nivika tamustrabu su ku elainang ahina nanta não sei batinku purva pawantanang paso wakno en de blanco nang ting não sei nang ta hene kuting força dinge mundo toch nang ti tanto lei anto tropicos nos no por hasi boting saishing gestres lei ding Bijbels kibi pero nos no por wanta tur pero es un kubo po wanta boting kupur wanta nang wakno Bijbel ta bisa bonota wadu bonota hen salvación pasomna bota follow pasomna bota wanta elainang no bota hen salvación pasomna bota kere ding yawa ba sham yaw shai anto pero ese nota significa nota bisa kubotiko stop di wanta elainang paso wakno ta Bijbel mesta bisa si bota stima yawa ba sham yaw shai bota keep bota wanta elainang na we busque First John mit der kere of the John wak mit der kere kuta First John pero miosa siku segunda etapa para trove anto outro costambe ta wak dia ku yaw shai amuri wak antes nos tintu que un cabrito of Kiko anto
sacrifice para Yahweh Basham Yahushai, ¿no? O sea, pero no, no te ofrezco John Santo. O sea, untuk kime pa Yahweh Basham Yahushai. Because nos not tinku así más. So Yahushai etabata is sacrifice más último. So Bible mesta bisa da Yahushai mesta bisa si bosti me wata wanta elay na. Mira. Assim ko anye. Musa. John 3. Eu buscaria o meu telefone. Me custa para recorda mais. Tem aqui. Kalau Yahweh significa Ahora Yahweh Basham Yahushai. Thank you Yahweh Basham Yahushai. Sa kita John chapter 14 verse 15. If you love me, keep my commandments. Si bos tima Yahweh Basham Yahushai botawanta elay nang. Buak. Tukimas. Sa kita kami tekabi ko sa kita mabis tu kos kumi kira explicamos na. So Bible ta explicabo ku kos nang ki no mag anto kos ki mama amandami video anto video ki aponemi tra video ki ding papiamento paso wak no makama nang kos ko nang tabatahasi nang como te bisa nang tabatahasi kos kos nang tabatahasi nang tabata makama nang in de blanco nang musaki ko nang tabatahasi tempo nang di slavernij nang tabatahasi kos bok breaking nang tabata kwe homber mas grande que tem mais força então não te começa verkrachten ding so atrás homber tá verkracht homber assim dan nang cultura tá gos marico nang waxing po hanya kos iba je então você não tava assim kos hopi na Jamaica wak hopi na tava assim kos hopi na Jamaica até aqui hopi sushi hopi mariquiara não tava taque homber são mais grande não tava taque marena na Ibazuela
no. Bisa laga tu rende, tu slavernij, slavenang. Dan tu tinku wak. Con tu tiku wak kinantasi. Atau pati homber nang, blanco nang, kumisa verkrachten. Seita kos kunang tabatasi, wak. Sunu, completo, sunu. Pero ya, mi nota by deep dengan kos aqui. Ya rata sa, Lord willing, otro via mi tabay mas diba kos aqui. Pero ya, mi mama mandami video di misgay-verkiezing di Aruba. To, mamire koi kens ki mi di ay nang tahasi ng best pa nang kibra no sende no. Poso no sta ayuna di Israel. Wagi koski yen koi kens sta pasando di mundo ki. Pero ya, aceita mapapi di betukos kumi kera papia. So I'm going to give all praise to Yahweh, Ba'asham Yahushai, Bahar Waka Kodash, a double honors to the apostles and elders of Great Millstone, a salutation to all your Akim across the earth for doing this work in sincerity and truth. So with that, Shalom.